Mbote na beto nyonso na bampangi ya Kibumba ya MNM mokumofu ya Veyenge beto kuza kwaku beto zaba programme kena beto ina beto bandaka mazono na résidence familiale kuna na Nzanza samna kupesa mbote antsuka na mama na beto mama Diagonesse Louindula Mavambu Henriette ina bikaka beto Antoinette pardon merci ina bikaka beto le 26 avril 2022 na hôpital provincial de référence ya Kinkanda na Matadi na mambo nyonso mutindo dibuta ya feu prédicateur Shadrach Ngunda Makai bana na dibuta babongisaka yao selon le vœu de parents que papa Ziamaka déjà quoi kuna concession na bao ya famille. Alors en commun accord na bamfumu na bebe na kati na wala bilombaka yao samti beto sala mwa programme na beto kwaku na concession familiale kwaku na Lukimba programme yango ke vwanda na biti vwanda ka Diagonesse ka sisiste na église MNM papa pe vwanda ka prédicateur na église ya Venzambi na Ntwala ina c'est-à-dire une partie de culte où nous aurons à suivre une petite prédication et puis Yamekamanyisa partie na Lusambulu nde beto pesala recueillement suivant ordre Grand Kaka et donc beto pesala programme samedi na forme ya recueillement na manima na yao nde beto kwenda kuna na kavo na ebangulu kuna tumebutila samu na enterrement. Voilà programme inaweke sali la kwako bete voir na patience yakele hommage ya msuka kina kupesa na mama na beto donc bete voir na mo patience mkini bete mimi sali la sacrifice beaucoup kwako bien sûr le Bouta qui est représenté par papa Alexis le grand frère de la famille Ngunda et nous abak la parole bien après Samna Moya famille. Beto melomba ntete na bampangi ya fanfare basa la mois prélude en attendant beto banda programme pour quelques 10 minutes fanfare MNM Congo central à vous. Fanfare à vous.
notre programme tel que nous l'avons annoncé. La première partie comportera l'hommage à l'Éternel Dieu. Et la seconde partie comportera la note biographique, bien sûr, les recueillements. Et à la fin, comme nous avons un révérend apôtre de l'Ebenem, qui final, nous allons nous acheminer vers les travaux familiales pour l'inhumation. Et comme les us et coutumes de l'Église Bon Message KCC Ebenem l'exige, cette cérémonie sera conduite toujours par le révérend apôtre Manzouani Dominique, qui est le responsable des séances, qui est voué à l'honneur et à la gloire de l'Éternel. Disciple à vous. Merci. Kasi nyonso toye banso na esongo. Pe babeti mbunda babateur bakokaki koya po ete tobanda. Guna Ranger. Yangani na biso banso toyemba. Lokumu nyonso ebongi na Yahweh. Bika beto samurila Adonai nzambi ya beto na mazulu Ngekele nzambi ya lusakumunu nzambi kifufu Yahweh
tala beto jibuta na nyeme kuiza hawa samu na kulungisa pofa na nyeme na mtindu yape ni yambu ile yape yele mutaka na mutuve yenge kuiza katamu yeso tu kati na beto samu na kumulisa bunene na nyeme ni bubu yayi nikume kuiza hawa samu na mama na beto kasitekila yape beto ile kufutu sana mtoto ni kitame yonzama jaa ya uge sola beto faso ke muzolo na nye mutimu kuliatila konde tiketeke na fitano changu yayi tala nanga nye kone nye nipo mama samu kuiza kukumusina beto profa na nye yave nye mosi pesa yangi ile mfuanagana kati na beto samu beto chako mfumu yave beto kutuiwa beto kubomba sakumuka samu ya kundu na nye ya urono tuwe mbida yao alemu iza mfumu yave ya kundu na nye yao nde tokomi na eleko oyo tokoyoka liloba na Yawe mende pona lecture biblique toyambi le prédicateur Mvika. Na kuma mfumu yave malonga yave nzambi betuke baka na mifulu yayi kele na mpovi Ecclésiaste en français ikapu ya tatu njila tete na ya zone. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son heure sous le soleil. Il y a un temps pour naître, un temps pour planter, et un temps pour déraciner ce qui a été planté. Nde liloba na Yawe tokoyoka yango na munoko ya le révérend apôtre Manzwani. Nde tokoyemba banso pona koyamba ye. Nandimeli liloba ya kuna tata na biso tango aza kotelema basali banso tokoleka mpe liboso banso toto asikoli biso na liloba ya bule na nzela ya Beto Sambila Yave Nzambi na Beto
Penda kutatamana kukutange matondo na nyonso ngena kutatamana kusadila beto. Ngimepesa beto kilokula yai sambe tokuwa mpova nange inakepesa kamoyo. Kulumuka yave na lulendo nange ya kinzambi na kifulu yai ngevwanda na beto kintwali. Mpena kilokula yai ya tano ina beto zinakuwa mpova tenge sali la beto nyonso zinakuwa yao. Sami ya kitomisa miera na beto hindi na beto nange mpe na kilumbi ya nsuka miela na beto ya kota na nkembo nange bika nyonso mefuana na samu na tongusa kilokula yai ya vwanda ya nsalu sakmuno nange na nkumu nange ya lombu temelombe ya ebika vwanda mutini. Aleluya. Weza mfumu yave na nkumu nange ya lombu na mfumu yave muti ubetumekuwa na lutangulu bima nyonso na isa ntangu na ntoto awa yake na ntangu na yao yavwanda beto batu beto ke na ntangu na betumekuwa ntangu kele ya kubutuka tangu pekele ya kufua. Yakeleve tangu ya kubutuka ya mutu nde yakele tangu ya lufua ya mutu, c'est-à-dire mutu mezinga e tsukulu lufua me kana betu metala na bantangu nyonso zole ntangu ila meluta parce que l'antango ngoina ya lufua ya undeke determine ke mutu msukulu nandi na ntwala ya benzambi kana ya vwandaka ya mbote bie ya vwandaka ya imbi kana ya mbote tangu ngekena kuzinga ntwadi na mambo ya benzambi ntwadi na misiko ya benzambi msukulu ange peto lufua nange yake vwanda pe ya mbote parce que na ntangu ngekena kuzinga ngekena kuzinga kani ya veni salaka luwa wenu alliance na beto batu na yandi na toto ngeke ntwa de vena luwa ngekota na nkembo ya mazulu yana diambo yai yamekuza mbamto wa mwela beto nyonso surtout beto ya benzama de kupesa beto mwantangu ya luzingu parce que beto na kumwembila mama beto veni lika beto kasekele ile beto kete ya moyo beto ndeke na kuvingira imekuwa yeye kutikisa beto awa yauna papa mama jeune kele awa banzira kan sukulu na nge lufua na nge inti mutindi ya kevuandira mvutulu na nge inti mutindi ya kevuandira ana kujizinga kwa nivo na misiko ya bengambi alliance nani en tout cas la kelungu ina yake vanda problème mwela ina yake kwenda na mpasi parce que samu na kiloko ya evento ya moyo beto nywana sambe to vanda kuzona kana na ya bengambi parce que na beto ke awa na mtoto beto ke mazulu ya vwanda ya yambi mtoto aliyopesa na beto batu sambe to zingira awa mais attention na tangu na kuzinga awa na mtoto zinga ntwadi na ya benza na nzira mambo nani pene siku nani ndio mtindu ina msukulu nange yake vwanda ya mbote pe mwela yange yake tambula na kembo na mazulu bika ya vwanda mtindu ina na nkumba fumu yabe tumele ongele yawe bika ya vwanda visakumuni.
Et pour la prière d'action de grâce, nous Togoyamba, maman diaconesse Rose Diatelane. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu des armées, Dieu Sébaoth, Dieu d'Adam, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu du prophète, isolé l'impondo fils de Isaac, Dieu des cassessistes, nous te sommes reconnaissants pour nous avoir rassemblés à ce lieu dans lequel nous sommes en train de rendre le dernier hommage à notre maman, la diaconesse Antoinette Luyindula, ma femme. Éternel Dieu, tu es l'unique Dieu que nous devons prier. Nous devons glorifier, nous devons adorer, nous devons sanctifier. Tu n'as pas de commencement, tu es toujours. Ton nom c'est éternel. Éternel, merci pour cette voix si précieuse qui vient de retentir dans nos oreilles pour nous transmettre ton message, pour nous édifier, pour nous rappeler de ta parole. Tu nous as dit que chaque chose a son heure. La question qui nous revient, éternel Dieu, pour que sa façon de vivre, comment il est en train de faire passer son temps ici-bas. Éternel notre Dieu, merci pour ces rappels, merci pour cette édification. Nous te demandons pour que tu puisses nous donner la force de continuer à te pleurer pour que nous puissions de temps à autre, les derniers jours de notre vie, quand tu vas nous appeler, quand le temps de mourir sera là, nous puissions être dans ton ciel, dans ton royaume, pour que nos âmes rentrent à toi, car la chair, nous voulons que ce temps précieux ne puisse pas nous passer comme ça. Nous voulons bénéficier de ce temps important. Pour ton serviteur qui vient de nous transmettre ton message éternel, Dieu, nous demandons à ce que tu puisses rendre au centuple. Vous connaissez ses besoins, ses désirs, charnellement, physiquement, spirituellement, pour que les jours qui viennent, qu'il continue à nous édifier, que cette parole puisse régner dans nos cœurs. Viens Seigneur éternel, par ton Saint-Nom.
merci beaucoup. Biographique Fuluzimo mama bwana na yale bunkufi kwandi fafai kukwenda vile kwanda kaka na bunkufi kwandi yale kamanyisa fanfare mwege na tabeto na recueillement mekamanyisa papa sielo kesa usamula nsuka après que ça la cortège sana kunata mama na beto na kifua ya nsuka nike vundila fanfare qui accompagner beto nyonso nike kwenda kuna na kuzika mama. Alors ça on a recueillement rapidement betina kutuba place ça beto zomi na ntangu tango beto côté na partie recueillement après biographie beto que ambaté révérend apôtre Manzwani yani que nous tente na ba autorité ecclésiastique ba autorité politico administrative on a honoraire à Congo central puis en même temps ministre honoraire, ministre national honoraire qui est actuellement député national. Donc il y a un Baké Landa. Quand on a quitté les manissa, on prend du bon de Ebenem que nous avons. Après les amis et connaissances que nous avons. Et puis Bandoï a Manabe Bakoko, Babukile, Basemeki. Et maintenant, ce qu'on a libuta est qui est chutelé comme d'habitude par les enfants biologiques, Moutine de Kaka et qui voient du lac. Donc, c'est un peu ça. Nami Moudiaka semble être l'un des fils de feu maman là pour la note biographique. Et le truc pour saluer la banding nazo, les Samanamba Kusulu Yambote. Biographie de l'illustre disparu. Maman Louindoula Mavambo Antoinette était née à Luangu le 23 février 1938. Du père Mavambo Nzioki Josué, décédé, et de la mère Kondango Mamari, décédée. Maman Louindoula Mavambo Antoinette Kubutukaka na Luangu le 23 février 1938. Tata Nayandi Vwandaka Nankumbu ya Mavambo Nzioki Josué et Mama Nayandi Vwandaka Nankumbu ya Kondango Yandi Butukaka mwana yantete na Wadia Bakendo Sambano Ndebakala. Chose très rare à l'époque pour une fille. Yani kutangaka bakelasi mingi na ntango ina mpe kumanisaka yao na sona mpango 3 ans école. Elle s'est mariée en 1950. Ngunda makai mpe bakubutaka bana yivwa tano ya babakala mpe ya bakento. Elle a travaillé comme enseignante maîtresse à l'école officielle Kankatier à Kitomesa à Matadi jusqu'en 1965. Yandi Wandaka kutangisa. Yandi Wandaka kusala kisalu ya kutangisa bakibugilaka maîtresse na école ya Elle a adhéré avec son mari à l'église Bon Nouveau Message en 1960. Yandi na bakala na yandi bakota kanalibundu ya Bon Nouveau des jeunes, mieux des enfants de l'EVNM vers 1965. Entre 7 ans et 12 ans. Alors, il y a des mutukusalaka chorale yantete ya bantwenya to yabana na libundu ya Ebenem. Elle a chanté presque toute sa vie dans la première chorale de l'Ebenem.
na korali ya ntete salaka bakala nandi Papa Ngongi Ngunda Makai alias Pen. Baoba, commune de Nzanza à Matadi, était le carrefour par lequel passaient et séjournaient la plupart des serviteurs, frères et sœurs de l'Ebenen, entre les années 1960 et 1990. Yinzo na yandi na Papa Ngunda Makai kuna na Baoba na veni na Nyanza wandaka lukula carrefour wandaka lutila banzenza ya mutindu na mutindu ya dibundu mpe ba camarade ya mutindu na mutindu na bamvula ya 1960 ti na 1990. Vraiment ya wandaka na beto mpasi kulutisa sabala ya mvimba na mfulu beto bana. Presque 2-3 jours après, il fallait aller quand tout ça, banzenzo ne quiz. 2-3 jours après, il fallait aller quand tout ça, banzenzo ne quiz. Alors kisalu ya kutambula banzenzo ina uandaga na maboko ya mama ya mutindu ya de son mari. Lokola bakala nani uandaga mpangi ya mbuta na dibuta na yandi. Alors ba mleke na yandi ya babakala ya bakento, ba cousin ba cousine ba nièce ba neveu. Lutilaka bao nyonso na inzo ya mama yai. Kisalu na yandi kuyundula na kuyundula na kuyundula. C'est pour dire qu'elle était une femme accueillante, généreuse, humble et serviable. Ya kile sama na kusonga ke mama luindula mavambo Antoinette wanaka mama ya kuyamba, mama ya kukaba, mama ya kumikitisa mingi, mama zonaka kusadisa pampani. Et là, ces jours mama yale nekula lavana, yani kwenda kuzinga na Mputu na France. Mvula 10 na zole na inzo ya mwana na yandi mama Celine Bisengo yandikelefana na bokilo na yandi Papa Lu bao bantu nekulunda yandi bamvula na yandi 10 na zole. Et c'était une Parisienne avec une fraîcheur exceptionnelle, parce que quand je l'ai conduite auprès de la cardiologue Pembele, à Kinshasa, 3 jours avant son décès, la cardiologue s'est étonnée. Cette dame a 84 ans, mais elle est si fraîche, si jeune. Avant de couper 3-4 jours, nous avons un cardiologue qui est le spécialiste de Bantima. Cardiologue qui est au Kankumu, mama mutindu ya banzutu ya Kinhwenya, mpe ya Mhwenya. Oh, 84, neki mwana ya 65 ans. Mabomba diaka. Cependant, mi-2021, vers mai 2021, maman Louinou Lamavamo Antoinette ne cessait de presser sa fille et son beau-fils pour qu'il la ramène à Kinshasa et à Musuku Suku. Beno vutu la munu, beno vutu la munu, beno vutu la munu. Namatadi. Napambe, hein? Yandi kufutukaka na Kinshasa le 29 janvier 2022, Mpena Matadi le 10 février 2022, Vuandaka, anniversaire na yandi jour pour jour, 84 ans, le 23 février 2022. Bana kukutakanaka, bana kukutakanaka, pikusangisaka, yina kufuanaka, sama kupesa mama na ba unkembo ya bumoyo. Parce qu'il y a une kupesa nkembo ya beno. Elle était à l'honneur. YouTube, Air Télévision, radio, qui n'a pas dans le monde entier. Ma bombe diaka. Le 26 avril 2020. Zokande,
le 26, mardi le 26 avril 2022, yani kuvutukaka deja na mbanza ya venzambi na kusalaka yambi. Yani meku dimaka na nzutu yayi, meku kotaka deja na dizulu depuis le 26 avril 2022. Yani kukotilaka yao à partir ya France, à partir ya mbanza, ya mata. Beno bola maboko ya nsuba. Kwenda na recueillement betu va plaire betu mona batu bake mingi alors vraiment betu saela ntangu samuti ta lizulongo yana kufele tu de samuti manisa bisalu yayo alors quand même kambala moi je voulais la faire deuxième fois parce que quand fanfara ke bula batu mekota na moi qui essaye na ale eza ala ka fait même lutaka déjà merci fanfara beno ke sali sabeto samuna recueillement mais ne pas place sans beto zomi na ntamu anga manisa kena excellence de concours to za ba nimbote beto za ba yande excellence s'il vous plaît si vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous nous avez honoré non ma banque ça mon excellence kana mfumo na bila kala bene bien. Ça n'arrive pas à tout le monde. Merci, Excellence. C'est possible? Fanfare, à vous l'antenne. Il y a ordre qui va là, il y a Sali Sabet. Ce n'est pas policier qui va là, Sali Sabet. Merci, fanfare, à vous l'antenne. Avec une chanson, le grand frère avec une chanson. Pas bandana royem pas beaucoup de fois.
central. Papa Silene, Yanda, opérateur économique à Howard Yanda.
Bana Lutaka na bamakamu ya msingi jina
Beto kutambula tata na Beto. Ya Tsuka Samuti Beto kwenda bika mama na Beto na Beto Sambila Yave Nzambi na Mazulu kilokule ya mbambukulu ya moyo eti Beto nyonso kele awa beteke suka mutindu mama na Beto beteke na kwenda bika na kifulu nane leke pemi na mvimba na yao Nzambi Mazulu nge Nzambi Mazulu menatanka sa kumunu nange bisumbula makani Zulu beteke na kivuvu kena kilokula na seremoni nyonso kubanda tia kemanisa melomba yao na kumunandi ya longo ebika vanda lutindu ina. Aleluya. Kuiza mfumu yave na kumbu na vya longo na kumba fumu yave yenge Nde Betme Tambula responsable ya famille Samuna Ndinga. Mungena mambo mingi ya kutuba be mena nkumbu ya bana ya papa Ngunda Makai sana opportunité question ka betu changer date ananga play Nzambi kuza sasa betu mona Zulu kana ukienzuka yo kana ukonfirme munu ke circonstance yayo à part ça bampangi bana mazuzi bankaka kuti bana ntama bana kulekisa kabe muntu mekuza sasa ngebe kavutana matondo ngekwa ni muntu ve vraiment bampangi nyose mandu yindula bana papa penta betumevutsira bena matondo mingi bika tata Nzambi akumuna eno ya wina me ya fiot me bika na kutuba ke kana betu mancha ba masola betu ya awa bete baga babisa betu fasoto kuizilaka mungena kimino mungena kivuvu tata Nzambi peke simba betu ka fasoto kuizilaka fasoto ke vutukila kondo kibila betu kuma ti na injo betu kuma ina ke baga courage yani kuma na injo yavana mwa dipa yavana mwa Thompson yavana mwa maza betu kabula betu nyosi tu ensemble ndinga kwanda kana mungu mekatuka na bana mamandu indula yawe. Merci. Matondo mingi. Des fanfares. Okay. Beki kuna na défilé kuna ti na kavo kuna. Fanfare à vous l'antenne.
bega sio kwa sababu ya maestro kwenye bega na mke. Maestro kwa kama mke sima. Pardon. Ndio sima na haya. Nataka filmi. Embe. Pardon, tuko cheko sana msima. Sama na représentant la famille après papa ciel keluta na cérémonie. Kola de fleur, veut bien finir la fiote. Nous tentons de la fleur d'abord papa ciel. On a kamanisa cérémonie boss la famille peut que la fleur. Yotonda yawe banso, yotonda ye banso na mokili, na maso asale libiso, yotonda ye banso na mokili, so asale libiso, asale libiso, yotonda ye. Beto Sambira Yave Nzambi na Mazulu Betena futula matondo na nge Samu lekele ya mote na kupese Beto Lumbwe lokola mkairu Kupese ya kime ya mote na kukuma antamu yayi ya luzolo na nge Yepo misa yao Banda ntono Ke muntu ke butuka Muntu beke futuka basi nikatugaka Atibidele mana kumesa na diamu yai Abidelo mana kiyave mzana Nika kebonda beto Beto niyosu kebasa muti Diamu yai Papa kebana Balega mu Richard na lega mu Aimé bino inakuwa kati na Messi wange chaque fois ya Lexi kuna beno kele bakulwa mu nyonso parce beno tugea na balege na batata beno kuma bakulwa betu sana beno metuama na lege kuna na mputi na bokilo na façon mo si ambo TV na balege ke kuna Lexi mavanga ngeina mugena kivuvu mwena kiminu mama ke ngekena diboko albakala tata nzana kuna funa na Kilanga Mbolo sadi la misiku miandi mwela ndi unkembwa yave yinga biko bakala bobo munkumba mfumu yave. Haleluya. Wiza mfumu yave munkumbu akuyalo. Enfin, Yimbo, enfin, l'animation. Enfin.
Papa Tito. Thank you.